Ko vas je zarobio, recite slobodno? Arkanovci, tako je. Pa sad ste mislili, gdje ste? Koliko imate poginuli? Recite slobodno. Preko 100. Koliko? Preko 100. Preko 100 poginuli? Preko 100 poginuli. Mašala, mašala, mašala. Jel u borbi? Sve. U junačkoj borbi? Tako je. Je doživjela pored danas? Viteška Krajiška. Ne vidiš, ne vidiš. Toga se navati. Hajdete malo, osmeh. Obećao sam da ih vodim na piću u hotel Bosku Banja Luka. Dopušten? Eto, vi ćete biti tamo. Osmeh jedan, osmeh za kameru. Nemojte se tužni. Ja sam rekao. Sve po ženevskoj konvenciji. Kako se zove onaj major? Major se zove Major. Vranešević. Srbi. Ime i prezime. Smaj Zajim. Isključa. Koja si brigada? Reci sve. 17. Viteška Krajiška brigada. Dobro. Idemo sljedeći. Vraka Ismet iz Kredera. 17. Viteška. Sad, Dagić. 17. Krajiška Banja Luka. Pitam, kako se zove, šestar? U autobusu, brže. U Zajrevu Džemal. 17. Krajiška Viteška brigada. Odakle si? Bosanski Novi. Bosanski Novi.